Sumpah ku mencintaimu, sungguh ku gila karenamu. Wis kalau banget lah lagune lah sing gue lah. Lah wong kowe sing lucu-lucu bae Ya lagune. wis sing lucu yo. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Meletus balon hijau. Dor. Kaget ya lah, donor jadi banget kok. Lah yo kan tukang gitar, jen kepriwen kowe. Sumpah. Oke, ada sing galo-galo kayak gue kok. Lah lagune kepriwen maneh gundul-gundul pacu bae yo ya. Gundul, gundul, dul, dul, dul. Gembelengan. Petakilan ngapa lah? A few moments later. Ini pengangguran, ora duwe duit segeplok, pengen duwe duit ra kekerjaan. Wow, wis lah, kesel. Nyanyi bae, lah kamanfaate. Oke, ngomong-ngomong ki kan dalamane bulan puasa. Lagi kegiatannya dewek ngapa? Sampai Walah, kowe maning. Pendome RT-ne apa? oh iya ya, kelalen lah. Aja celak-celili kowe. Iya iyalah, terus arep ngapa ki ya? Ya, seperti biasa lah kita menghalu masa depan. Oi. Jadi sukses ya. Amin. Amin. Bismillah, selap ketap, kenul-kenul, kawal-kawal. Allahumma kuntul buwek. Ora pikir tangga perak, sing penting petangga dewek wedet. Ih, salah ya. Allahumma la kasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftotu birahmatika ya arhamar rahimin. Ih, urung puasa ya. Iban maning lah. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Madang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kayong rosak. Segini maning. Ya ora nolak lah. Ya wis ngono diwareg-wareg tur ngesuk. Ora samadang awan-awan. Lha kowe ngenet ngapa? Arep ngendong ora duwe patir nang omah. Lha wis madang apa urung? Ya urung. Ya kayak bal dhisik ngana madang. Kayong enak madange. Mulane nek arep ngendong apa dolen ki madang dhisik, dadi ora celamit. Apa maning ngasuk kasar bulan puasa. Orang-orang sing jenenge permadangan nang ngone wong. Apa maning nang warung makan tutup kabeh. Ngaburi kan bisa. Apa mikir? Marhaban ya Ramadhan, marhaban ya Ramadhan, marhaban ya Ramadhan. Presi, golek selawatan yang bener ngapa? Ya bener, Bok. Marhaban ya Ramadhan. Walah, sing bener gue. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang di bulan suci Ramadan alias bulan puasa. Ya bener, Bok. Puasa kan Ramadan. Angel. Ramadan tiba, Ramadan tiba, 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 Ramadan tiba, tiba, Ramadan, Ramadan tiba. Kabus mulane selawatan bener. Cicilin kualat kowe. Kabus.
Jawabannya Lara. Lara. Oke, jatuh itu biasa, tapi bangkit itu luar biasa. Maka bangkitlah. Bangkitlah. Hina. Lo karep pada mengendi? Arep mau musola, Mas. Nabu beduk. Gue nyambut bulan puasa. Ngasuk pokok roli madang. Madang yang ngono ora yang ngono. Sing penting kan puasa. Walah. Angel. Apa mikir? Yuk, kok selek tinggal. Yuk, masjid yuk. Go Mas. Udah sing kandangan kok ora lunga. Boten butuh saklek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tim Mila Suka Production mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan Ramadan awan-awan sing kepenak aja diangel-angel sing angel aja yang kepenak ora pak ora kepenak salam walah angel mikir. aja kelalen ngesuk puasa gue Iya, ada bulan sing puasa. Dewek-dewek sing puasa pengen kepret nyung apa? Sambung Ketuyan lur. Ketuyan lur. Ketuyan lur. 3 Tiba larane. cut masa tiba larane tibane lara ae gue Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, Ramadan tiba. Gunting sikile untung. Tiba-tiba Ramadan, Ramadan tiba. Kamu. Tiba-tiba Ramadan, Ramadan tiba. Lara, joyo kuwi ngapa? Kamu wis mulane selawatan iki sing bener. Kualat kowe.